Khovelin do pui pahni na laya Nazi kai shruai Germany kharal thuam thasiam konga lo turu hle a history tling pharal thuam a cher chuak nual mai Indo puya khan tlo ma seral thuam siam konga alo advance zia le alo thuk zia hi soinep chi ani chuang hau lo abik takin rocket siam konga te jet engine mang Indo thlona siam konga te tui hnuai long siam te puak rang silai siam chua konga te electronics lama le bombit nei siam konga Germany engineer te khan ma an lo shruaina sakhop mai an thiam na kha athukin a ril hle a voina ral thuam tha tam tak lo chuana konga abul tum tu an lo nitlat mai an thiam na ril awangin voina ral thuam changkang le hlau om tak tak alo pian thei pha ti na ani ber chu tun tuma hian ral thuam siam konga German thiam na lo san zia tarlan nan an ral thuam siam chua then khat I han soi zuai ti ang pakhat na rocket le missile siam konga Germany ral thuam hu chua zinga langsar ber pakhat chu V2 rocket hi ani V2 rocket hi Khovela atak taka long range ballistic missile siam chua masak ber ani nge lai pui mupa ngai anglo takin ri aya chakina thloka abituma fu ma in van theng reng sang taga han thleng masahial thin a thlora na wang le a thlo san the ema wang hian a hun lai hian heral thuam laka inven na man ruwa ala om lo hial nia soi ani du khop tok lo na om ma se V2 hian ral thuam lama in tlan siak na hoi hera thak dang lam chiang le Indo pui a han to vele khan German scientist thiam tak tak rual te chu United States le Soviet Union tenan mana an rama shruain an thiam na hi an hmang tangkai zui nge a an zinga hian scientist lar Werner von Braun apo atel ve nge heng German scientist te thiam na awang hian Cold War hun laya America le Soviet Union in epna po khan ral thuaman hmachuan te khachu a hlo om hle to ani kha ral thuam ba ka hian van theng reng dai dar konga po USA le Soviet hian an thlen san pha hle a thil ti theizok nia anin el zak mai ani kha hetiang zong a thlen theina chan chu German scientist te thiam na lo thuk le wang ani a missile siam chole van sang tlo po konga po Khovelin bung thar a kai pha ta bok ani pahni na Indo thlona siam konga jet engine bang Indo thlona siam konga po Germany hian ma alo shwai fa le bik le Khovela jet engine mang Indo thlona siam chu masaber chu Messerschmitt Mi 262 ani a hei hi Germany siam ani he Indo thlona hi chu virmep mang Indo thlona te ai chuan a chuan rang zokin a in thazo bik le a USA le atan rual pui Indo thlona khaltu te chuan he thlona hi chu kan dang thei thlot lo ani bere anti thlot mai heti khopa thlona tha hi ron thlop turin jet engine mang bom thlak chi jet bomber Arado R234 chu Germany hian asiam chuak zui boka hei zet hi chuan mel maral matong in thua thip cha tak po anwai tret ham thei ani chu du khopa tam tui al thei nei lo wangte pilot training mu mal tok lo wangte le in rail bol na fu tok lo awangin he jet bomber turu zet mai hi du anga tam tir chua ani man talowa nima sela in dawa top nuwa khan ram sang in he thlona thiam na bil hi an zir chiang ta supa tun laya bom thlak chi thlona thatak tak hi alo pian chua pha ta ani kan ti theyang pathum na silai thatak tak siam konga Germany hian leilam sipai te manatan silai thazet mai asiam chuak nuala chung zinga pakhat chu STG 44 rifle hi ani he rifle hi assault rifle changkang siam chuak masak ber ani nge he silai hi mu chu ani ma chuan sipai ten silaya du thlan thei an nei chu rang taka lek zung har em rifle ka phla le ka phla lo em automatic submachine gun ani deu maya hetianga du thlan tur pahni lek om hi STG 44 hian aron nuai bo ta mia mai ani chu a chan chu STG 44 hian kartut lian tok pa ngai tak a manga hei hian la thatok tak ka phaturin ama a in met per thei turin rifle hi a thunun thei tabik ani he silai thazet mai STG 44 enton hian assault rifle thatak tak siam chua ani a chung zinga kan soilan lo thailo chu Soviet ram kut chuak AK47 le tunlaya NATO rifle thatak tak te hi an ni tunlaya puak rang silai thatak tak hi khoya tanga piang chuak nge ni kan ti chuan
a chan na chu STG 44 hi ani palina tui hnuai long siam konga German engineer te chuan na satakin ngai tuana han seng zela in do long ni si ama ero chu mel ma te mu mai theilo turin tui hnuai lama chetla thei chi siamila a thavia wang ti in ngai dan nge tak an nei ta a ti chuan an do na chu ataka ti pui tling turin type 21 U-boat an siam chuak zui tamaya hei hi tak taka khovela tui hnuai long masaber alo ni tader mai ani chu apian hi azuya amu mam pul mai boka battery lian tak apai bok tui hnuaya chak takin atleng theya a hun line na kha chuan USA le athurwal puite in do long a in thil ati theidai izok ani in do top kharna thak dang lam tur khopin in do na type 21 hi man ni lok lo ma se in do zo aral thuam siam lama in tlan siak na alo om zuya tui hnuai long tha pui siam chu alo ni theina tan a blueprint hi ramsang sangin an en tona tunla ya diesel mang tui hnuai long thatak tak lo pian chu phana ani ta ani pangana bitum kap thel ngai lo ral thuam siam konga aka tumkap thel ngai lo ral thuam precision guided weapons siam chu konga po Germany hi mashruai tu ani le zel bok bom chikhat fritz x bom te hian thel hau lovin in do long lian tak takan kap che theya tunla ya bom bit nei changkang tak tak lo pian chuana kongro asu hle nia soi ani remote manga thunun thei bom phur puak chi lir thei golaya truck mine asiam chuate chu tunla ya ron lar thar te em ral khata tanga thunun thei ral thuam drone siam chua konga mashwai tu alo ni le zel bok parukna mel maral thuam chai boi tu le thuruk thup tu khol siam konga indo pui panina hun laya Germany khan thuruk von thei kha lai pui le bom ang tluka poimo ani ti a hrechiang le thuruk poimo tak tak te secret code manga lo thukru thei tur khol chikhap enigma machine asiam chuwaka he secret code hi chu mel ma ten an hriat thiam mai lo tura ngai ani he secret code hi a hnuwa engtin tin emo Germany mel ma ten om zian ron hre thiam ta a nima sela hriat chu ani ma khan ral thuam tangkai tak ani zia chu alantir man hle nia soi ani thim tham le khomu fia lo hmuna po sipai te an chet theina tan radar le night vision man ruate po Germany hian en chin mana a hun lai phei kha chuan ngai tu thlen phak lo khoba thil changkang lutuk ani hial mai pasarina ral tu thei thir om khawle lai pui siam konga German teng siam Tiger 1 teng ringot po hian thiam na lama Germany lo ril zia tar lang chiang khop mai he teng hi om khaw hle a lai pui mu akap chuak chak ema aka tum hu theina lama po asang fu bok in do na tual zola du to ka a han chevel chu teng dang te chuan an king phame ulo ani bere anti ama ero chu heng teng te hi siam hau taka a na thodan system po akhir ema en kolle siam thada harsa hle boxia hei wang hian a thaddan hisapin in do na a chorna om nep deuh ani ome ral thuam thanei hi atok zowem ral thuam thale changkang tak tak anei chung po in Germany chu indo pui panina khan atlom ta thowa aral thuam tha tak tak tam zok hi indo na tual zola mang har dewa asiam chuak tam tok lo bok hei ba ka hian tuyal theile ral thuam siam na man ruwa du khop a mulo bok nia soi ani chuti la in tang rual ram te chu thil siam chua zung lama an chak zoka ral rel an thiam le a an tho ho na a tha em boxia om zenei taka ral an do thea wang hian thiam na lama ril le thuk em nei Germany chu ral thuam hlo om siam konga anti thuan op thei tatlat ani he thua tanga thil lang chiang tak chu ral thuam changkang le hlo om nei ringot hi alo tok zo hau lowa ral thuam du khop siam chuate a hun taka in do na man te ral rel thiam na le tho ho na tha nei te hi alo poimo em ani ti hi heti hian a mor han bok ta ila khovelin do pui pahni na laya German ral thuam siam chuate kha ral thuam thale changkang siam konga khovel mitimeng tu ani ballistic missile jet aircraft atangin assault rifle submarine le guided weapon siam te thleng in Germany hian ma alo hruai fal le henga thil thar siam te hian hne na chu chan pui lo ma se voin thleng in tun laya ral thuam chipeng sang siam konga ma hruai tu ni na aneya
hum poi mo tak alua ta reng chu ani hi